New Life Church. Velkommen til New Life Kirke. Yes, and we're very happy to have you all here. Please have your seats in the name of Jesus. Du må gerne sidde ned, hvis I ikke allerede gør det. All right. Firstly, before we get into the word, I actually want us to all put our hands together. Før vi begynder, så vil vi gerne lige klap. One of our very own members here, Precious, graduated and she is now a registered nurse. Og vi klapper, fordi at Precious, hun er lige blevet færdig til studie, og hun officielt er sygeplejerske. Yes, so congratulations, Precious. Well done, well done. We pray that this will be only the beginning for you in Jesus' name. Amen. All right. All right. So, today's word is, I would say, quite simple, but it is a reminder of something that we all need. We all need to hear this. It is a reminder for each and every one of us. Så i dagens ord, det er måske meget simpelt, men det er et ord, som vi skal minde hinanden om, vi skal minde os selv om. All right. And the title of this word today is Living as a Representative of Christ. Og titlen, det er at leve som en repræsentant af Kristus. Amen. So living as a representative of Christ. Now, as followers of Christ, we all have a responsibility that has been put on us. Så som nogen, der følger Kristus, så har vi alle sammen et ansvar, som der er på os. We have many, but one of them is that we have been called to represent Christ. Og vi har mange, men en af dem er, at vi er blevet kaldet for at repræsentere Kristus. And what does it mean when we say this? Og hvad betyder det, når vi siger det her? When we say we are called to represent Christ, we mean that we are called to represent Jesus to our world. Når vi siger, at vi er kaldet til at repræsentere Kristus, så betyder det, at vi er kommet for at repræsentere Jesus. Yes, and it means that others are meant to see him through us. Og det betyder, at andre mennesker skal se Jesus gennem os. The book of Philippians chapter 3 verses 20. It tells us, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ." Og vi læser fra Filipperbrevet, kapitel 3, vers 20, der står: "Ti, vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi også forventer som frelseren, den Herre Jesus Kristus." Now, if you are here and you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, Så hvis du er her, og hvis du har accepteret Jesus som din frelser, that means that you are now automatically a citizen of the kingdom of heaven. det betyder, at du automatisk er blevet en borger af Guds kongerige. That means that you have two citizenships Det betyder, at du har to former for statsborgerskab. because you are here on this earth. Fordi du er her på den her jord. We can see each other. Vi kan se hinanden. You were born in Denmark. Du var født i Danmark. You have the Danish passport, Du har sikkert dansk pas. so you are a Danish citizen. Så du er en statsborger af Danmark. But the moment you accepted Jesus Christ into your life, Men det øjeblik, hvor du accepterede Jesus Kristus i dit liv, you also became a citizen of the kingdom of heaven. så blev du også en borger af Guds kongerige, himlen. And the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 20, Og så it læser tells us, "Now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us." That's the only part we need to read. Og jeg læser fra 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 20. Og det vigtige det er, vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. In other words, you know the work of an ambassador. Og på en anden måde, I kender nok godt arbejdet som en ambassadør har. So for instance, if the ambassador of England were to come into Denmark today, For eksempel, hvis ambassadøren af England skulle komme i Danmark i dag, then he would be representing the country of England. så vil han jo repræsentere England. When you see the ambassador of England in Denmark, he is England. Når du ser ambassadøren af England i Danmark, så er han England. In other words, that is the same way we have been called to be ambassadors for Christ on this earth. Og på samme måde er vi ambassadører for kristendommen. So imagine being an ambassador for Christ Så prøv at forestille jer at være en ambassadør for Kristus. and not spending your days or your time representing the one who called you. Og bruge jeres tid på at repræsentere ham, som kaldte jer til den opgave. You're not spending your time or your days representing the one who saved you. Hvis I ikke bruger jeres tid på at repræsentere den person, som reddede jer. As a follower of Christ, you are not only called to attend Sunday service, Som en følger af Kristus, så er man ikke bare kaldet til at
være i kirke om søndagen. You are not only called to attend Bible studies. Så er man ikke bare kaldet til at være med i bibelstudier. You are not saved for yourself. Man er ikke bare reddet fra sig selv. The Bible tells us that for God so loved the world that he gave his only begotten son. Fordi Bibelen fortæller os, at Gud elskede os så meget, at han gav os hans enebårne søn. In other words, Jesus died not only for you, but for the entire world. Så på den måde så døde Jesus ikke kun for dig, men han døde for alle mennesker på den her planet. So yes, you are saved. Så ja, du er frelst. But your salvation also comes with a responsibility now. Men den frelse kommer også med et ansvar. The book of 1 Peter chapter 2 verses 9 tells us something. Og det ser vi i Peterbrevet. It says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light." Og der står, men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. In other words, as a representative of Christ, Så med andre ord, som en repræsentant af Kristus, you are called to proclaim the name of Jesus. så er du kaldet til at vise Guds navn. And that means that any space that you find yourself in, Og det betyder, hvor som helst du finder dig selv i, your life must show forth Jesus in everything that you do. så skal dit liv reflektere Jesus i alt du gør. All right. So now we're going to look at how we can live as true representatives of Christ. Så nu kommer vi til at kigge på, hvordan vi kan leve som rigtige repræsentanter af Kristus. All right. And we're going to take that. We're going to start off from the book of Matthew chapter 5 verse 13 to 16, but we're going to start with verse 13. Og vi kigger i Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 13. It says, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men." Og der står, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? All Det right. kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud, og folk træder det med. So my first point here is recognize that you are called to be a salt in this earth. Så det første er, at man skal anerkende, at man er kommet for at være salt for denne jord. What do we know about salt? Og hvad ved vi om salt? We know that salt flavors food. Vi ved, at salt giver mad smag. We know that salt preserves food. Vi ved, at salt gør mad mere holdbar. So just as salt is, you are called to flavor the earth with God's goodness. Så ligesom salt er, så er du kaldet til at være smag til den her jord. You are called to flavor the society with the joy of the Lord. Du er kaldet til at give det her samfund smag ved at være en refleksion af Gud. You are called to demonstrate Christ's love to your community. Du er kaldet til at demonstrere Guds kærlighed til dem rundt om dig. To flavor means to make something sweeter. Til at give smag, det betyder at gøre noget sødere. So what are we trying to say here? Så hvad prøver vi at sige her? I'm trying to say that Christ must be seen in you through the people you surround yourselves with, your family, your neighbors, your society. Så det hun egentlig prøver at sige, det er, at det handler om, det er, at Gud skal blive set i dig, skal blive set i dine naboer, skal blive set i din familie, og alle dem rundt om dig. The person that you see daily For de personer, der ser dig dagligt, are the people that you are meant and you are called to manifest Christ to. er de mennesker, som du er kaldt til at manifestere Kristus for. When we speak about calling and when we talk about things like purpose, Og når vi snakker om det her med kald, og når vi snakker om det her med at have noget, et mål i livet, a lot of people always want to rush to hold a mic first. så er der mange, der rigtig gerne hurtigt vil op og tage mikrofonen. They want to speak to their entire generation first. Og snakke til hele deres generation først. But what about the people under your roof that are not saved? Men hvem er dem, du bor sammen med, som ikke er reddet? What about your family? What about your neighbors? Hvem er din familie? Hvem er dine naboer? As a representative of Christ, those are the people that you are first called to. Som en repræsentant af Kristus, så er det de første mennesker, som du skal Those are the people that you must show forth Christ to. Det er de mennesker, du er nødt til at vise Kristus til først. And we also mentioned that salt preserves.
Og vi nævnte også det her med, at salt det gør holdbarhed. So when we talk about preservation, what do we mean? Så når vi snakker om holdbarhed, hvad snakker vi så om? To preserve is to keep something from going bad. Holdbarhed, det stopper noget fra at blive dårligt. It is to keep something from spoiling. Det er for at stoppe noget fra at rådne. As a representative of Christ, you are called to protect. You are called to preserve your families, your neighborhood, your society, your community. Og derfor som kristen, så er du nødt til at stå for den holdbarhed. Du er nødt til at repræsentere holdbarhed i dit samfund, rundt om dig, mellem din familie, dine naboer og alle dem, du har nær. And how do we do that? Og hvordan gør vi så det? For instance, by teaching on holiness, For eksempel ved at lære, hvad der er uheldigt. by teaching on righteousness. Lære, hvad der er ret. Your job as salt is to preserve. So for instance, we hear on the news about all kinds of crimes being committed by young people or stabbings that are happening in our society. Så for eksempel, når vi ser en hel masse kriminalitet, der sker i vores samfund, vi ser en hel masse vold, så er det os som kristne, der skal sørge for ikke at gøre det, og vise den holdbarhed, vi har. Holde vores værdier. Exactly. So you teach on holiness. Så man lærer om det at være hellig. You teach on righteousness. Man lærer om det at være ret. You open up the commandments. Man åbner de bud. You tell them, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not lie. Og man læser fra de 10 bud, og man siger, du skal ikke dræbe, du skal ikke stjæle. Your responsibility Dit ansvar is to stand for what is right in accordance to the scriptures. er at stå for, hvad der er rigtigt i Guds navn. So your responsibility is to stand for what is right according to the scriptures. Så jeres ansvar er at stå for det, der er rigtigt, ud fra det, der står i Bibelen. And I say according to the scriptures because we live in a world today where people want to normalize what is wrong and call it right. Og hun siger efter skrifterne, altså det, der står i Bibelen, fordi at der er mange, der gerne vil normalisere, hvad der før i tiden var forkert, og siger, at det er rigtigt. So stand for what is right as long as it is according to the scriptures. Så stå for, hvad der er rigtigt, som det står i bogen. It is part of your calling. For det er en del af det, du er blevet kaldt til. Be a salt. At være salt. Amen. Amen. All right. Our second point is be a light. Og så er vores anden pointe at være et lys. Amen. Verse 14 of that same chapter tells us that you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Amen. Ja. Og hun har lige læst fra Matthæus evangeliet fra kapitel 14, fra vers 14 til 16, og der læser jeg. I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Men tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne på folk, så de kan se det. At det I gør, at I er prisværdige, og så de kan give det til jeres far i himlens ære. Amen. So you are called to be a light in your society as well. Så I er så kaldet til at være et lys i jeres samfund. Now, what do we know about light? Og hvad ved vi om lys? We know that light is able to brighten up a dark room or space. Vi ved, at lys kan gøre et mørkt rum meget lysere. Gør til, at man kan se ting ind i det rum. We know that wherever light is, darkness has to go. Vi ved, hvor end der er lys, så er mørket nødt til at gå væk. That scripture said, let your light so shine before men, that they may glorify your Father which is in heaven. Det er altså derfor, der står, at vi skal være verdens lys, så at det kan blive set, så vi kan give det til jeres far i himlens ære. See it as the fact that the unsaved, those that are not saved, they are in darkness. Og I skal se det på den her måde, som at dem, der ikke er blevet frelst endnu, de stadig er i mørket. But light brings them to salvation. Men lys fører dem frem til frelse. And you carry that light. Og I bærer det lys. Amen. Amen. What else do we know about light? We know that light helps people to see clearly. Og hvad andet ved vi om lys? Vi ved, at lys det gør, at man kan se bedre. All the lights on in here, I can see you and you can see me, right? På grund af det der lys her, så kan vi se hinanden. Jeg kan se jer, I kan se mig. Exactly. So light helps people to see clearly. Så lys hjælper os med at se meget bedre. Part of your assignment, because God has called you light, is to help people to see Jesus.
Og dermed ved at kalde os lys, så har I derfor det ansvar at gøre, at folk kan se Jesus. Part of your assignment is to help people to see salvation. En del af jeres ansvar, det er at hjælpe folk med at se frelsen. Part of your assignment is to point people towards the cross and towards the sacrifice that Jesus made for them. En del af jeres ansvar, det er at sørge for, at folk kan se korset og gå imod korset. Exactly. So in your society, in your community, you must be a light bringer. Så i dit samfund, i dit fællesskab, så må du være et lys. Another thing is realizing that because light has power over darkness, Og en anden ting, man også er nødt til at forstå, det er fordi, at lys har kraft over mørket. you have the authority to release people from bondages through the power and the authority of the name of Jesus. Så har I en kraft til at befri folk fra deres lænker gennem kraften for Jesus Kristus. Because when people are in darkness, you can bring light through the name of Jesus. Fordi når folk er i mørke, så kan du bringe dem til lyset bare ved hjælp af navnet Jesus. Let's say you see a sick person somewhere. Lad os sige, at du ser en syg person et sted. You can cure that sickness by driving it out in the name of Jesus. Så kan du få det væk ved at bruge Jesus navn. In this case, the sickness is the darkness, Og i det her eksempel, der er sygdom mørket. but the light is Jesus. Men lyset er Jesus. Amen. Amen. Are you following with me? Kan I følge med? All right. So we're looking at how to be a representative of Christ. Så nu kigger vi igen på, hvordan det er at være et repræsentant af Jesus. And I've come to the third point, which is my last point. Og nu kommer vi til det sidste punkt. It is be an example. Og det er det at være et eksempel. We've touched on being salt, Vi har snakket om at være salt, and we've touched on being a light. og vi har snakket om at være et lys. But thirdly, you must also be an example. Men tredje, så må du også være et eksempel. The book of 1 Timothy chapter 4, verse 12. Og vi kigger på 1. Timotheus, kapitel 4, vers 12. That says, "Let no one despise your youth, but be an example to believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity." Og der står, lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende, både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. Amen. Amen. So there are many points that we could actually go through while using this scripture. Så der er rigtig mange punkter, som vi kunne gå igennem ved bare at bruge det her skrift. But because of time, we're only going to touch on two. Men på grund af tiden, så kigger vi primært på to ting. The first one is be an example in love. Det første er at være et eksempel i kærlighed. If we open to the book of John chapter 13, verse 34 to 35. Og der kigger vi i Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34 og 35. It says, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Og der står, derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil I alle kunne se, at I er mine disciple. Now this verse is a commandment from Jesus Christ himself. Så det her vers er faktisk en befaling for Jesus Kristus ham selv. He says that in order for people to recognize you as a representative of Christ, Og det betyder altså, at for at andre mennesker skal kunne kigge på jer og se en repræsentant af Kristus, he's saying that a sign for us to be known as true followers of Christ is that we show love to other people. så er et af de tegn, som folk vil kunne genkende os på, det er at vise kærlighed til andre mennesker. And he is saying, love one another as I have loved you. Og han siger specifikt, elsk andre, som jeg har elsket jer. How did Christ demonstrate his love to us? Og hvordan viste Kristus hans kærlighed til os? He died on the cross for our sins. Ved at dø på korset for vores synder. That is the highest form of love that anyone could ever show. Og det er den højeste form for kærlighed, som nogen nogensinde kunne vise. Now, I am not telling you to go and die for somebody else, Og vi siger heller ikke, at du skal ud og dø for en anden, because I didn't say that. fordi det er ikke det, vi vil sige. However, I am saying that love is something that is sacrifice. There is a scripture in the Bible that tells us that love is patient, love is kind. Men vi siger, at vi skal ud og elske for hinanden.
Fordi der er et skrift i Bibelen, hvor der står, at kærlighed det er tålmodighed, og kærlighed det er godhed. So what I'm trying to say is that as a representative of Christ, the least you can do is love people. Så det vil sige, at som repræsentant af Kristus, så er det mindste, du kan gøre, bare at elske din næste. Let Christ be seen through the way that you treat other people. Lad Kristus være set af andre mennesker på måden, du interagerer med andre på. When people encounter you, let them see you as a kind person, as a good person. Så når folk skal se dig, så skal de se et godt menneske, et sødt menneske, et venligt menneske. Amen? Amen. All right. And then the last point is be an example in purity. Og så den sidste er, vær et eksempel på renhed. Amen. When we talk about purity, we mean that purity is choosing to honor God by turning away from sin. Og når vi snakker om renhed, så snakker vi om, at renhed det er det at vende sig væk fra al synd. We're saying that purity is choosing to pursue what is pleasing to the Lord. Vi ser altså renhed. Renhed er målrettet at gå efter det, som er Guds vilje. The thing about sin is that sin is like a stain. It hinders you from being pure. For det der er med synd, synd det er ligesom en snavsplit. Synd stopper dig fra at være ren. But as a representative of Christ, God himself is calling you to something deeper. Men som en repræsentant af Kristus, så kalder han dig til at være noget dybere. He's calling you to a deeper walk and deeper fellowship with him. Han kalder dig til et dybere fællesskab, til at gå med ham meget længere. The book of 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16 says, as obedient children, not conforming yourself to the former lusts as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. Og der står i 1. Peter kapitel 1, vers 14-16. Hold fast ved jeres lydighed mod Gud, så I ikke bliver presset tilbage til den egoistiske og syndige levevis, I havde før i tiden, da I ikke kendte Jesus. Nu skal I leve et rent og helligt liv, ligesom Gud, der kaldte jer, er hellig. Der står jo skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. The Lord is calling you to a deeper walk with him. Så Gud kalder jer faktisk til at gå med ham. He's calling you to live a holy lifestyle. Han kalder på jer til at leve en hellig livsstil. God is saying, be holy for I am holy. Og han siger til jer, vær hellig, fordi jeg er hellig. Remember what we said in the beginning. You are a representative. You are an ambassador on earth for Christ. Og det er derfor, vi skal huske, at vi er en repræsentant af Kristus. Vi er en ambassadør af Kristus. You are a king. You are a citizen of the kingdom of heaven. Du er et statsborger af Guds kongerige. Now your purity matters because of this. Og det er derfor, renheden den betyder noget. We're saying that you should not only watch what you do or what you say. You watch everything. It's people observe how you live. Det er derfor, I skal kigge på al den måde, I lever på. Fordi måden, I lever på, det er også en måde, som andre mennesker ser jer på. Purity is not just about avoiding the sin. Renhed handler ikke kun rent om at være væk fra synd. Purity means having the heart and the mind and the lifestyle that seeks to honor God. Renhed handler også om at have et hjerte og en hjerne, der har den ambition at følge og reflektere. We are talking about integrity in every area of your life. Vi taler om det at have integritet i alt det, du gør. How do we get there? Og hvordan kommer vi til det punkt? By modeling a holy lifestyle. Ved at kigge på vores forbillede og formulere det til andre mennesker. When we look at the word holy, Så når vi kigger på det her ord hellig, what are we actually saying? hvad siger vi så rent faktisk? The word means to be set apart. Ordet betyder at være sat separat. To be set apart. At være sat separat. So what am I saying? Så hvad siger hun? You do not do what the world does. Man gør ikke, hvad verden gør. Because they are drinking over there, you are not drinking. Fordi de drikker derovre, så skal man ikke være der. When they are smoking, you are not Når smoking. man ryger, skal man ikke ryge. When they are gossiping, you are not gossiping. Når de gossiper og sniksnakker, skal man ikke være der. And it comes down to the way you dress. Og det kommer også til den måde, du er på udefra til. You are a representative of Christ. Du er en refleksion af Gud. An ambassador for Christ himself. En ambassadør for Gud ham selv. When people hear the word ambassador, a certain expectation comes with it. Og når folk hører et ordet ambassadør, så kommer der også en forventning. You do not dress anyhow. You do not speak anyhow.
Man ser ikke ud på alle måder, men snakker ikke bare på hvilken som helst måde. You are representing the King of Kings and the Lord of Lords. Fordi man viser sig selv som kongernes konge og Gud af alle. So a responsibility has been placed on you. Så du har et ansvar, når du skal repræsentere sådan en person som ham. Purity is choosing to please God when no one else is looking. Det at være ren, det betyder at gøre det, når ingen andre kigger. So you please Him emotionally. Så du gør det med dine You emotioner. please Him mentally. Du gør det med dine følelser, du gør det mentalt. Financially, you're pleasing Him. Du gør det med de penge, du har. Don't be a fraudster. Man skal ikke snyde. Amen. Purity is freedom from sin. Fordi renhed, det er renhed fra synd. Something I have always been told Og noget, hun altid blev fortalt, as I close nu vil vi lukke den, is that my life is an epistle known and read by all men. er, at hendes liv, det er en bog, der kan læses af alle mennesker. In other words, your life is like a book. Anyone can read you. Altså, det er en bog, som alle kan læse. So you call yourself a representative of Christ. Så hvis du kalder dig selv en repræsentant af Kristus, What can people see? What can people say about you? hvad kan folk så sige om dig? My question to each and every one of us here today Og så har hun et spørgsmål til As hver I eneste en af close. os, som hun lukker, is that if somebody who didn't know Jesus at all er som en person, som ikke kender Jesus overhovedet, would observe your life for a week, vil kigge på måden, hvor du lever i en uge, what would they find out? hvad vil de så finde ud af? They observed your life for 1 week. I en uge, så følger de dig, den livsstil, du lever. What would they find out? Hvad vil de finde? Is your life bringing them closer to salvation? Er den måde, du lever på, en måde, som bringer dem tættere på frelse? Or is it bringing them closer to hell? Eller bringer den tættere på helvede? Are you living as a salt? Lever du som en salt? Are you living as light? Lever du som lys? Are you flavoring your community and your society? Giver du smag til de mennesker, der er rundt om dig, til det samfund og det fællesskab, du har? Are you modeling holiness and righteousness? Kan folk se renhed og Guds kærlighed i dig? Are you an example? Er du et eksempel? Are you fulfilling the call of God on your life? Følger du det mål, som Gud han har sat for dit liv? Are you living as a representative of Christ? Lever du som en repræsentant af Jesus Kristus? That is a question that I ask each and every one of us here today because I want you to search yourself. Og det er et spørgsmål, hun stiller hver eneste en af os, fordi at det er noget, vi skal stille os selv, og vi skal reflektere selv. When you accepted Jesus Christ into your life, At når vi accepterede Jesus Kristus i vores liv, you accepted responsibility. så tog vi også noget ansvar. You accepted a call on your life. Vi accepterede et kald i vores liv. Your job is to make sure you fulfill that call. Og derfor har vi så et mål i vores liv om at gøre det færdigt. But maybe there is some way that you are not properly representing Men Christ. måske er der en måde, hvor du ikke helt perfekt repræsenterer Jesus Kristus. I just want you to bow your head now. Og derfor vil vi gerne have, at vi bare lige bukker hovedet. And I want you to speak to your Father. I want you to speak to God Himself. I want you to ask the Holy Spirit to search you genuinely. That Holy Spirit, where is it that I haven't been representing Jesus Christ well? Og vi vil gerne have, at I finder det her ting, hvor I føler, at I kan repræsentere Jesus Kristus bedre. Jeg svarer. If there is a place where you have been lacking, Hvis der er et sted, hvor I ikke klarer det så godt, you can ask the Holy Spirit to come in and help you. så bed Helligånden komme og hjælpe jer. And you can ask that, Father, help me from today to be a better representative of Christ. Og bed om fra i dag at være en meget bedre repræsentant af Jesus Kristus. And that God would open your eyes to see that you have a calling on your life. Og at Gud, jeg svarer, vil åbne jeres øjne og lade jer se, at I har et kald. That you are called to your family. At I er kaldt til jeres familie. That you are called to your neighbors. At I er kaldt til jeres naboer. That you are called to your community. At I er kaldt til jeres fællesskab. And I pray that God would help each and every one of us here today. Og jeg beder, at Gud han vil hjælpe hver eneste en af jer her i dag. That as we leave this place, At som vi går her i dag, we will leave new. så går vi på ny. We will live as true representatives of Så Christ. vi vil leve som sande repræsentanter. That people will see the light of Jesus shine forth through us. At folk vil se lyset af Jesus Kristus lyse ud af os. In Jesus' mighty name we have prayed. I Jesu navn. Amen. Amen.